uravana ari uko umaze gufata umwanzuro. Que te pongas. Pfukama. Aramupfukamisha. Inshuti ye magari iramutumye ngo genda umbwirire umukunzi umugore wanjye dusubirane none dore ibyo barimo. Y ahora te lo piensas. Yeah. Akinguye hano umugabo yabumvaga byose. Inshuti magara Guillermo, nta mpamvu yo guhagarika Guillermo. preguntaste por lo que me dijo Marta warambajije ngo umugore wawe ajya gupfa yarantelefone nyambwira iki. 10 minutos antes de su accidente. Yamamagaye iminota 10 mbere y'uko apfa. Marita umugore wawe. Narakubeshye rero ibyo nakubwiye ngo yarari kumpa imbabazi. Marta me llamó porque había descubierto Marita umugore wawe mbere y'uko apfa yarabanje aramamagara ambwira ko yari yavumbuye ko varios años uryamana n'umugore wanjye ngo mumaze imyaka musambana. con la decoradora, como con la azafata. Ngo yasanze utaryamana n'abandi bantu ngo bo hirya no hino b'amahabaranga ahubwo uryamana n'umugore wanjye ngo ni sheri wawe mwibanga. Con siempre quiere más a sus amantes. Amenya ko ngo wakunze uyu mugore kurusha uko we wamukundaga. Seguro. Yarababaye. Pierde el interés. Fuiste el autor intelectual de la muerte de mi mujer. Bivuze ngo niwe watumye uyu mugabo yarabimubwiye. We ntago byumva. Tomaba 4 antidepresivos al día. Umugore wawe yaramaze iminsi anywa ibinini bimurinda depression. Ahora arira ndangije ndamubwira n'umugabo wawe ntaga gukunda aryamana n'umugore wanjye ahubwo cyane nta rubwa gukunda. Autor intelectual. Umugore wawe rero yapfuye kubera weho. Fuiste tú. Yapfuye kubera weho ngiye naramuruhuye. Umugore wawe yapfuye kubera igitsina cyawe kitazi kwikontorora. Uyu mugabo bivuze ngo papa wa Max niwe watumye umugore wa Falcon Guillermo yiyahura. Yarambwiye ati umugabo wawe buriya nubwo aryamana n'umugore wanjye ariko nta gukunda umugore wanjye kurusha gukunda. Atari ko n'ubundi umugore yarafite depression yaterwaga n'umugabo wabaga muca inyuma. Ahita yigendera. Ibyabasanzwe abizi ntago yabimenye uyu munsi. Yarasanzwe abizi. Kandi uyu mugabo tugaruke uyu nguyu bavuze ngo avuye mu ndege yarananiwe bavuze ati